मिया हरनी near about 10:30 rokong khana jeng kangko details na manso gya kota phano koita wong ha gotna chini takuk Anthony chini mothani no spokesperson bo accident angkha Nandanagar ni godown ni just turning go engkai tabuk jeng trauma center faijak jotono bono trauma o admit khaikya engkai emne jeng jotono faileka chini joto chini mothani borno jeng faileka jotono tinio jago trauma center Hanya gulo jeng no mal lekha, hanya tabuk test roksoli tongo, hanya CT scan kaya, ke X-ray robo kaya, bini bokorogo stitching marika, tai kubirok fateka, ke hanya CT scan report dong kaya hanya kuno asuk serious injury leseng malia, piaba, hanya kaisa mono seng masawo, kintu daily tahu kintu sini gari accident, mana road accident mang kintu beksi bak kabang tongo. Angkai cengoro amo kisi jawang sudana bisoi botongo go cengkhana bobai botacha hamgra tu sustongra tu hamaya koi sung kok salainai mo ki bati khang ka abo sung tabu pro details manya ko karon apro ambulance sibono toni faika o jaga jibi hospital angkai ki tafur ceng details kam kam manya ko amani pura mane gota gotona ngai ceng emanya pudje o ambulance ke bahai ke kok balmane bona nai ko cengoro brok mang khai 102 number ni je ambulance brok toni fayo am dikhe brok sono saka tafur ceng amani ambulance ni kun details manya ko tobe ke bono ambulance no phone khaino rohor jago ngai ceng khana ka kaisa Nandanagar ni borok phone khai sono saka mane brok bo sahoka kom hagen seng kintu omno aste spread ngani seng bo jaga sopele khol manita ngai gotna ekdom gotna o tong amti borok ke sukuri Engkai ya siwo bini fracture angka duita jagawo abo plaster urikha engkai tabuk jeng surgery be consult khanya nailai tongo engkai complete report khana mission motamoti mani thanaita tamsu jara se kena report kare amne CT scan report to abrok so tabati kono serious injury to jeng manliya engkai let's see up to tomorrow khana jara manai ne kisa amani pura full report nana bagai amo tini hor no hnima no tang himala horaya ko tabuk Prai det 2 baji tongo mia tini honi no thanai honi tini hon kata 9:30 10:30 om hani bisingo o gotona angmanita